Dobar dan. Danas ćemo pokazati kako da napravite video email za 5 minuta bez programerskog znanja. Video email je velika novost u oblasti komunikacija. Praksa je pokazala da je video email puno interesantniji od tekstualnog emaila. Osim toga daje mnogo bolje rezultate u svim poslovima. Ja sam trenutno ulogovan u videokomunikacijski centar moje kompanije i gore na meniju imam razne mogućnosti. Tu je i video email i odavde mogu da kreiram video email. Osim toga, mogu da kreiram video email i sa desne strane, malo niže, gdje imam posebno apove za sve moje mogućnosti komunikacijske i marketinške. Od svih ovih mogućnosti ja ću odabrati Create video email, odnosno kreiraj video email. Sada smo u delu gdje se priprema video email. Prva stvar, prvi korak je da odaberemo video. Možemo sa snimanjem direktno na licu mesta, dakle da snimamo sa našom web kamerom, klikom na ovo dugme ovdje. Sljedeća stvar je da importujemo video iz našeg kompjutera koji smo ranije snimili sa našom kamerom i smestili na naš kompjuter, selektujemo neki file, odnosno neki video i možemo da ga unesemo u naš video email. Sljedeća mogućnost je da unesemo video koji smo ranije pripremili i koji se nalazi hostovan na serverima naše kompanije. I imamo još jednu mogućnost, a to je da odaberemo profesionalni video koji nam dostavlja i obezbeđuje naše kompanije i koji su iz raznih oblasti, na primjer autoindustrije, generalno posao, nekretnine i tako dalje, a imamo i video materijale za promociju naše kompanije. Ja ću odabrati Mercedes Madness, odnosno Mercedes Ludilo, jer je naša kompanija u direktnoj poslovnoj suradnji sa Mercedesom i mnogi naši partneri na osnovu svojih rezultata već voze nove modele Mercedesa. Evo tu imamo nekoliko videa koje sada mogu da odaberem. Da bi pogledao, kliknem ovdje. Ako mi se dopada, onda selektujem i kažem upotrebi taj video. Video se već nalazi na našem video emailu. Sljedeći korak je da ulepšam i da to sve bude estetski lepo. To je da odaberem specijalni template. Imamo preko 700 templatova koje nam je kompanija pripremila. Osim toga imamo na sve svetske jezike. Dakle, sa ljudima iz celog sveta imamo olakšanu komunikaciju. Ja ću da odaberem jezik. Naredno je to da imamo razne oblasti poslovanja i privatnih. Evo, kliknut ću na posao, na primjer, i tu imamo podkategorije hrana i piće, to je za restorane, ugostiteljstvo, onda medicinska i stomatološka praksa, nekretnine. Ali kad smo kod automobila, evo ja ću da kliknem kod trgovci automobilima. Odabrat ću template od svih ovih koji se meni dopada. Kliknemo na taj template i tu imamo kratku marketinšku poruku, imamo sve naše podatke i tu je naš video. Evo ga, video email je spreman, u samo nekoliko klikova mi smo ga pripremili. Sada nam preostaje da ga pošaljemo tamo gdje želimo. Kliknemo na Compose Message, pripremim poruku, sa leve strane pripremamo pojedinačne poruke, ja ću da unesem moju adresu, mogu još i dodatne adrese pojedinačne, a sa desne strane mogu da dodam foldere, odnosno u folderima imam veći broj adresa kontakata sa mojim poslovnim partnerima, sa prijateljima, poznanicima i tako dalje. Znači kad budem poslao poruku, ova poruka bi stigla kod svih ovih email adresa, dakle sa jednim klikom može da stigne na stotina i na 1000 adresa. Ja ću sada da sklonim, pošto je ovo samo video da bi vam pokazao, a tu ću da upišem naziv video emaila, evo primjer ovako, i kratak opis. Imamo iznad deo da editujemo ovaj tekst. Ja ću da ga boldujem i da odaberem jednu boju i to je to. I veoma moćna stvar je to što smo povezani sa socijalnim mrežama i sa Facebookom i sa Twitterom i sa ostalima. I evo za Facebook treba da dodamo svoj ID, za Twitter također, to su dve najveće mreže i to je to, ali nije to sve. Imamo sada mogućnost da ovaj video email koji smo pripremili možemo da pošaljemo u tačno određeno vreme, znači da opredelimo dan i vreme kada želimo da bude poslat na ove adrese i po tom rasporedu sistem će upamtiti i poslati baš u to vreme bez obzira da li smo mi na kompjuteru ili nismo. To je ako kliknemo na ovo dugme desno. Ali ako želimo da pošaljemo email odmah, onda
kliknemo na zeleno dugme pošalji video email sada. Za par sekundi stiže nam poruka, vaš video email je poslat. To je to. Samo da vam kažem u međuvremenu da korištenjem ove tehnologije, korištenjem video emailova i ostale video komunikacije imate mogućnost da obezbedite sami sebi dugoročnu finansijsku zaradu i na taj način da budete stabilni na duži period što se tiče financija. Ako vas to zanima, onda me kontaktirajte putem e-maila ili putem Facebooka. A sada da proverimo da li je stigao video email na moju adresu. Ja sam već otvorio moj inbox i za koju sekundu očekujem da stigne. Evo ga, stigao je novi video email i da sad vam pokažem kako to izgleda. Kada ovdje kliknemo, kao što vidite, umjesto teksta primalac gleda ovako nešto. Znači tu je jedan video i tu je jedan fantastičan template sa osnovnim našim podacima. Sada imamo mogućnost da kliknemo na ovaj znak ovdje da bi krenuo video. I to je to. Ovo će biti ono što gledaju primalci video emaila. Sad, šta imamo još ovdje? Imamo neke dodatne mogućnosti, a to je da ovaj video pogledamo povećano, odnosno onaj što primi video email može da klikne na ovaj deo ovdje i da poveća na svom ekranu. Ovako. Evo tako. I ako želi da vrati, onda sa escape vrati na onu normalnu veličinu. Sada još nešto. Onaj što primi video email od vas može ovdje, ako klikne na forward video, na ovaj crveni znak, da preprati ovaj video na još svoje dodatne kontakte, dakle može da podeli ovaj trenutak i sa drugim ljudima. Dakle ovdje navede imena, e-mailove i neku porukicu i isprati i njima. Dakle ovo može se proširiti i kod drugih ljudi. Osim toga, kao što vidite dole, direktno imamo Facebook i Twitter povezanost i direktna povezanost sa video blogom. Fantastično, nevjerovatno. Budite u prvoj grupi ljudi koji koriste ovu tehnologiju, koji koriste video emailove, budite među onima koji mogu najviše zaraditi od jednostavno sve veće korištenja ove tehnologije. Moje ime je Nikola Bujuklijev, hvala vam na pažnji. Ako vam se dopao ovaj video, uradite subscribe na našem YouTube kanalu ili ostavite komentar. Želim vam sve najbolje, najsrdačnije vas pozdravljam.